Odluka da Blagoje Jovović dobije ulicu u Beogradu veoma je uznemirila lažnu srpsku elitu. Politika te elite je ono što je radio bivši predsjednik Tadić, koji se malo pa izvinjavao. Politika ono što rade neki srpski političari koji pričaju o tome kako su nosili crni flor. To je ta politika lažne srpske elite i to su oni kojima smeta danas Blagoje Jovović. Pošto je ta politika poslata na đubrište istorije, pošto su Srbi ponosni i jaki, pošto je naša ekonomija napreduje, pošto je naš predsjednik Aleksandar Vučić ima veliki ugled u međunarodnoj zajednici i uspešno vodi ovu zemlju, sada su svi oni besni i nervozni. Ulica koja se danas zove Blagoja Jovovića je dobijena po njegovom herojskom činu koji je učinio 10. aprila 1957. godine kad je smrtno ranio poglavnika Ustaške nezavisne države Hrvatske Antu Pavelića. Zato danas ovim činom, kada odemo počast heroju koji je smrtno ranio Pavelića, sećamo se naših tragično nastradalih sunarodnika u Oluji, ali šaljemo jasnu poruku da Srbija nikada više neće nemo posmatrati dok neko ubija i proteruje srpski narod sa teritorije gde on je vekovima živeo. Ovim činom smo pokazali da grad Beograd i srpski narod nikada neće zaboraviti Blagoja Jovovića. I ovim činom smo pokazali koliko je uspešna politika Aleksandra Vučića. Srbija se ponovo uzdigla. Srbija je ponovo jaka. I ekonomski, i vojno, i politički. I samo takva Srbija je garant mira na Balkanu. Ne ugrožavajući druge, poštujući svoje heroje i svoje žrtve. I zato mi danas odajemo počast Blagoju Jovoviću.